Story time ke mzala wazo nendlebe engize nendaba ke. Ukuphika usisi wami ejikelwa igawuni akayithenga kaDunusa. So mzala ke usisi wami ethola umsebenzi ke eGoli inkosi yami eqala nje ukuzosebenza kuyabanda ke inkosi yami eGoli ngewinter ayindaba okudlala. So usisi wami decide inkosi yami ukuthi ke akahambi kaDunusa etshengiswa abangani bakho ukuthi ayibo kunezinto ezinhle kabi lapha ezi-affordable lapha kaDunusa. Hamba mzala usisi wami ayithenga igawuni inkosi yami esishuthele ethi ayibonani igawuni engiyithenge kaDunusa yayinhle ke mzala ngifuna ukuqamba amanga. Iyinhle futhi inkulu ikhombisa nje ukuthi kahle kahle nje ifudumele. Ene umbala wakhona umeruni ngasikho nje ukuthi izongcola namhlanje sasa sekumele uyiwashe. Hawu sambongisa nje usisi wami ukuthi ayibona athi uthengela phela usibambele mawathola amagawuni ke mzala ngoba uwazi ukuthi inkosi yami ayazidurela nje. Usisi wami ke mzala ke wayefikele kwi-boyfriend yakhe inkosi yami nje bethandana kahle no-boyfriend yakhe kungena lutho nje inkosi yami bephilisana nje kamnandi. So mzala ke umsisi wami ke ayithenga igawuni afika ayiwashe endlini afike ayineke. So igawuni ke ngisasayiyoma mzala indlela enkulu ngakhona ngamela ngabe iyomile ngaleso sikhathi sewinter. So usisi wami ke ayigqoke ke mzala igawuni. Mayigqoke igawuni mzala abeqale manje beqabane noSibari. Hayibo beqabana nje mzala beqabana nje mzala kakhulu. Sisi wami afona ke inkosi yami sisi wami umuntu nje osensitive ngalendlela. Asifonele vele sitshela ukuthi hayi mina ngicabanga manje kuyoqasha ngedwa ngoba lo muntu la ngisam understand mhlawumbe yangicisela ngendawo yokuqasha ini ngoba namhlanje besixabana. Hawusibuze ke thina mzala ukuthi awusisi senibangani manje obade nihleli kahle kanjena. Asho ukuthi sithi hayi sisi sibanga le gown le. Uthi akayifuni le gown ngoba akazi le mali ye gown ngiyithathe phi. Ngendlela mzala eyinhle ngakhona nawe ungaphika ukuthi ithenga kaDunusa le gown le. Sethi hayi zama ukunderstand uSibari mangaba kakholo ngoba vele nihlala khona eJozi. Mhlaye off nihambe nobabili uyomtshengisa la uyithenge khona. So lapha kaDunusa mzala la kathenga khona sisi wami igown bekudayisa khona ama-Nigerian and enezinto ezinhle. Ngikutshela ukuthi ngiyaxhasa mzala usisi wami ephinde futhi igown eyigqoke. Bashayane noSibari into ongayazi usisi wami uzaphuma wahamba olala kwamngani wakhe. Asishuthele ukuthi hayike usengishayile ke njengamanje ini. Lapha mzala thina sibazi kahle ukuthi uSibari akusiyo umuntu wesiqhanqhangu, akasiye nje umuntu othanda impi. Manje nathi kwase kusimangaza kwenzakalani. Hayi uma usisi wami le njalo maybe emsebenzini gqoka le gown, njalo maybe emsebenzini uvubela le gown. So ziqala ke nje nathi mzala inhliziyo zethu zibe ebuhlungu phela labantu laba siyabazi ukuthi abantu nje ekade bephilisana kahle behlala kahle futhi siyamazi vele uSibari akasiyena umuntu onjalo. Hawu simbuza usisi wona azikho izinto ezirong ozenzayo ethi mina azikho nje izinto ezirong ezinezayo. Uhleze thina le gown akayifuni la endlini yemnyanyisa nje mangiyigqokile. Hayi sizame ukumtshela sisi iyeke phela ethi ke inkinga yakhona kuyabanda la sihlala khona and ugesi uyadura so mangathiwa ngiyiyeka niyazi mina ukuthi nginokuphatha easi. Yabo. Ayi kube nzima nje kakhulu mzala ngoba njalo mayigqokile usisi wami le gown le kwakumanzima phansi kwabo noSibari. So kuthi ngelinye ilanga konevika ayiwashe igown iphuze ukoma. Usisi wami nje isifonele sitshela ukuthi ayibo sihleli kamnandi kabi noSibari wenu nje ayikho nje izinto ezenzakalayo. Ngiyabuya mzala no-part 2 wegown kasisi wami akayithenga kaDunusa. Ya. Namuzwa ke bakwethu ke usisi lana. Udaba liqeda ukulibeka ukuthi hayi linzima ngempela. Kodwa thina abanye siyazi vele ukuthi le impahla lezi zakaDunusa zilunganga ngasikhathi because nalo lo muntu osithengisayo akazazi ukuthi sichamuka kubani, sichamuka kuphi ukuze sifike la sithenge khona. Funa yona le mali ukuthi naye akwazi ukuphila, akwazi ukubeka isinko endlini. Ungadideki wena mntana sekhaya ubhekele uHill Care, your go-to source for international updates, real life stories with a pinch of umgosi. Yeah, bengisakutshela. Zona vele lempahla lezi akaDunusa bafethu masizibheka ngelinye iliso. Azikho grand ngoba asizazi ukuthi zifike kanjani kulabantu esizithenga kubona yabo. Because at the end of the day ngagcina ukuthi wena uthenga into grand kanti awazi ukuthi lento oyithengayo isihamba nento ongayiboni, isihamba nomoya ongawuboni wena. Ngenzeka nakhona ukutholakala ukuthi akusublow but ukutholakala ukuthi umuntu sowahamba emhlabeni wagcina agcoke yona. Uyangithola so umoya wakho so attached to this clothing or to this item uyangithola. So ngomela sisibheke ngelinye iliso lento le yokuqala. But asikustop ukuthi uhambe uthenge yabo. The thing is you'll never know ukuthi lento uthengayo igrand noma ikho grand yabo. Yeah, lana siyakhuluma nje ukuthi sibonisane. So kuma comment singabonisana or
uyangithola, sibonisaneni grand. If kwenzeka khona umunye umuntu okwabhekana ne-situation efana ncamashini yakasisi, naye angasho kuma comment asho i-experience yakhe, sikhulumisaneni sibonisaneni sazi ukuthi okay, if kwenzeka ke nayi into ngiyayithanda lana mfethu, yabo ngiyayithanda lento lena, okay ngizoyithenga mangiyithenga yini into engayenza ukuthi ngiyiclean, ngenze sure ukuthi before ngifake endlini ayize nento embi, yabo ayize uzokumoshela impilo yami, yangithola. Yeke angeke ifike yenza impilo yami ibe worse, yangithola. Yeah, asikhulumeni kuma comments bafethu, nami ngeke ukudla ibhaloni kakhulu bafethu. Like the video bafethu if it's possible bafethu, join the family, subscribe to the channel. Uyazi bafethu, Hillcare lona, your go-to source for international updates, real life stories with a pinch of ugosi. I'll see you on the next one.